Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Ishimwe Official, amahoro y'Imana nabane namwe. Suhuje namwe bari mu Bwotamasimbi, umugoroba mwiza ndetse n'igitondo cyiza bitewe n'aho buri umwe aherereye. Kubera ijambo Perezida Paul Kagame yarayavuze ku Bubiligi, bwarakaye cyane, burakazwa n'uko Perezida Paul Kagame yabwise agahugu gato, nabwo nyuma yaho u Rwanda rwafatiye ibihano abadiplomate b'u Bubiligi, rubaha amasaha 48 bakaba bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iryo jambo rikomeye rya Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yashegeshe cyane bikomeye Ububiligi, ku buryo nabwo bwahise bukora inama y'igitaraganya. Mbese mu Bubiligi bavuze ko u Rwanda rwasuzuguye cyane Ububiligi. Murabizi nk'uko abazungu nyine bakunda kumva ko aribo bayoboye isi, nabo byahise bibatungura. Niyo mpamvu wumvishe nyine u Rwanda rubatunguye cyane pe. Ubwo rero Ububiligi nabwo bwahise busohora itangazo ryirukana abadiplomate b'u Rwanda. Aha navuga abadiplomate nyine bakorera mu Bubiligi, baba bari mu Bubiligi, bakora imirimo y'igihugu cy'u Rwanda ariko baherereye mu Bubiligi. Ubwo Bubiligi nabwo bwahise gukora inama y'igitaraganya muri icyo gihe kugira ngo nabo bave mu gihugu cy'Ububiligi. Nabwo bubaha amasaha 48 kuba bavuye mu Bubiligi, muri icyo gihugu nyine Ububiligi. Ububiligi ni igihugu giherereye i Burayi. Nk'uko Perezida Paul Kagame yagize ati, twebwe ntiduterwa ubwoba n'Ababiligi ngo nuko bakolonije ibihugu bya Afurika, dore ko Ububiligi hano akenshi ubukoloni ibihugu by'i Burayi byazaga muri Afurika ndetse no muri Amerika, byagezemo bigakoloniza ibihugu. Perezida Kagame ati, igihugu gikomeye kandi gito kiri ku mugabane w'i Burayi ntago cyadutera ubwoba ngo kiraduhagarikira imfashanyo nkaho twe twinaniwe. Ahangaha iri jambo perezida yavuze, yarivuze ejo muri BK Arena igihe yakoraga umuhuro w'ubuyobozi bwegerejwe abaturage muri BK Arena. U Rwanda rwanze agasuzuguro
k'ibihugu byiyita ko bikize bishaka gutanga imfashanyo ariko bifite indi migambi. Ahangaha wavuga imigambi imeze ite? Nk'ubu igihugu gishobora kugufasha kikaguha inkunga ariko kigashyiramo akandi kaboko kavuga ngo natwe turashaka iki n'iki, turashaka gukora ibi n'ibi, turashaka ko tuzagenza gutya na gutya. Bagasa n'abo baje kugira ngo bakuyobore kandi baje kugufasha. Iyo mfashanyo rero imeze ityo niyo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanze. Indi migambi iri inyuma yo gufasha ibyo bihugu, perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ati icyo gihugu gito ngo ni Ububiligi, dore ko Ububiligi koko ari igihugu gifite ubuso butari na bwinshi bungana na kilometero kare 33,688. Yemwe iki gihugu cy'Ububiligi ubwo buso kirushaho u Rwanda kilometero kare 4,350 by'ubuso. Ubu buso bwa kilometero kare 4,350 Ububiligi burusha u Rwanda bwajeho nyuma y'uko habayeho ubukoloni. Mbese ni cya gihe cy'ubukoloni ibihugu by'i Burayi byazaga gukoloniza ibindi bihugu muri Afurika. Barazaga bakavuga ati aka gace kagiye muri iki gihugu iki n'iki, n'aka kagiye muri iki n'iki. Vuga ngo u Rwanda rwari rufite ubuso bwinshi bwarengaga 100,000 kilometero kare 100,000 kuzamura. Ubwo abakoloni baraje ubwo buso barabugama. Urabona hano abantu bazi mu majyaruguru y'u Rwanda igice cy'ibirunga, inyuma y'ibirunga hari Muhabura, Karisimbi, Sabyinyo, ibirunga nyine by'u Rwanda. Inyuma yabyo naho hari mu Rwanda ku gice kiherera ubu ku Bugande, ndetse n'ibice bimwe na bimwe ubu byabaye muri Kongo. Hari hatuye kera nyine mbere y'ubukoloni hari mu Rwanda. Ibyo bice bimwe na bimwe nka Kivu y'Amajyaruguru, aho za Goma, za Warikare, za Masisi, hose hari mu Rwanda. Mbese ni nayo ntandaro ivaho kuba abayobozi ba M23 baba bari kuharwana bahashaka ko biruka, dore ko birukanwe mu myaka yashize bazwa ngo ni Abanyarwanda, kandi mu by'ukuri si Abanyarwanda ahubwo ni ubukoloni bwaje bukata imipaka. Igice cyari cy'u Rwanda bagishyira kuri Kongo, ubwo u Rwanda barusigira kilometero kare nkeya. U Rwanda rwasigaranye barusigiye kilometero kare 23,600. Ubukoloni igihe bakataga imipaka y'ibihugu bya Afurika, ubu u Rwanda rwahise ruba ruto mu gihe rwari rufite byibuze
kilometero kare zirenga 100,000. Urumva rero aho ngaho niho haba hateje urujijo amahanga, bavuga ngo nk'ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ivuga ngo yarimye uburenganzira abanyekongo bene wayo bamwe b'impunzi bahungiye mu Rwanda barenga 100,000 bari mu Rwanda nk'impunzi, babimye uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo, ngo ni uko ngo bavuge ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi n'ubundi nta kuntu bataruvuga kuko bahoze kera mbere y'ubukoloni hahoze ari mu Rwanda, ako gace babamo, ayo materitwari yose.